Oh, mau itu teh anak perahu siapa teh ngirim laur. Iru ri. Ku iru. Baik. Bentuk lima rupa tahu. Dili.
sto perenne membota ya mama basuruga. Pasai dulu, pasai.
nih. Iya. Angan suruga. Tampilan betul lah. Angku morang aisi sola apuang. Iya, kita mau lagu kita. Puang na pinangku puang matua. Tambah puangku. Nah, nonton bu anunya nanti ini bundanya gurunya ini. Solangkanlah kolala. Kamu berinding palagi. Angkat wangi. Nongkrong kudu kekani. Bengkalo sorang. Pulang Yesus mana kipopa. Lindo masa
Ilalay ko po ang Yesus. Masalo tenaan na. Iya bisa.
Iya, yang pakai masuk teh mengiru di nama mulut. Tahu ya? Hancur. Hancur. Ya teh bosnya. Ya, oh ya, bos itu kok. Teh, ini tentara. Teh. Kalau gitu. Berangi mati sekada. Kalau diturun. Utamakan surga. Upeka rapai buah. Sumono siatuka. Padang lupa pangalan launa kalambilu nama tondok puanti launa kita naik buang Yesus. Laki pakai lantai Aku kirim ke sopat. Dapat aku pilar nombor lama sih. Gak betul. rusak penanta. Untam temuki melona. Uriona buanta. Saya tuh dan mi anakna. Dapat tu pusat. Itu parari. Hari turu kuat. Saya kamalin lihat.
Mari kita berkenangku. Marenta puasa. Oi membali ni Iya tuntung satu. Dulu nata kamali. Usai nata kemurai. Dakar Sino yung mga ito? Pero mo pa iman. Dengus kada diangku. Saya laku mateku. Otong buang kuduli. Otong buang kuduli. Ya to jong nama turun kemelangan jong. Mana itu jong? Kita kalau sudah masuk tanya cucu-cucunya. Dengarlah TV. Adinku ke kampung. Apa muda kain delino. Susimon. Rangi kamara. Terakhir. Mintu ke marupa tahu. Rupa tahu alina. Bangindana nasari kelino kaningoa sangat turi. Dore soro
Amin. 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 Amin.
Yan naman may pamain. Pasus ito. Balikan na tilandok table yan. Apa maling mati sih? Tilandok table yan. Kalau kita mati. Kalau di sini. Ya, bukai miton ta mas sembayang tamanin nang. Lepinte di jolo le. Jolo namanya mas sembayang semua. Lepinte ada nade mas sembayang. Yo, langsung. Angka melo mai. Ane teras pika. Kan itu. Saya tak melo mai mas. Yo. Melo. Dapat jolo. Beli itu jolo. Nanti dawan tamane mas sambajang jadi lebih meloi palantin delan mane. Sampun di jalo. Dia cari ngomongin. Yo, akan nanti ini. Saya kira kita kira. Ini di dalam ini. Yo. Pakai ini salah. Aku di jalo, aku ni aku di jalo. Ya, ya. Lata kiri di jolo. Masa-masa di jolo. Pandai cara kasus itu. Oke, kemarin-kemarin tersuka sudah. Iya. Ya. Oh, no tangan di pasar. Oh, angke ini, angke ini. Ya. Ayo, tadi berdua. Hello. Tadi sana bersentuhan biasa sih. Ya. Penyambungan. Kan di bersentuhan nih itu nonton apa nanti itu aku sentuh juga. Taruh di mati. Kayak nama tumpah di batu pomo di mana? Di mana lebar kan? Terus saya. Apa menapen kasus meken tiru yang pora na keren yang karena itu ada sudah ditutup tidak
Sa pamaksan ni Pinansa sa sorong katantala papuang sa mane may dapat tunduan lamenani ki laku pudi puang matua na tawaran ki lengko Ani laku pudi puang matua. Bahia meka masei. Usa bura rasangana. Tempon karadiangku. Saya laku mateku. Tontong puangku pudi. Tontong puangku pudi. Mau patong-patongan. Puang terus suruga. Toma susah, toma sakit. Iya umpah katanai. Nalaki kasanggangan. Anta bapak tarik uang. Anta bapak tarik uang. udah semangat itu pengentaan apa tunduan lah cuma mai kaling kanta unan tai ke batang rabu kuna siuro ki bak tu tomatuan nih nah lan marampa moinan tumangkan apa sadia laum tiagi kasan na pengesu ay kapitan sembayang buang matua ambil masukkan lan bambana suruga tontong bangkan ni rampung pengkarak pai ko ni kuang makro semangat kan ni salianan dia mai te kara-kara mana mangka untuk bagi keluarga
Ya tapi terus semana po ang pangantani siapa tundami. Tumi papayan laku kami la birakala ko temay siluk kita maya nagtanaki. Tumangka unang tamarampai te batang rabuk ya te. Na di patoro marampa mulan te inan pulanan ni melayo. Umpeaji batun sayan ni. Tujuan na kasayan na po Yesu mapenduan. Ada marampa si sola Pak Kabaro ni. O puang. Kapag kami mase mati kaleni kumua. Kamu la tontong rampo lao si solangkan ni. Losoman na temay. Anak kampo. Opong kamu lang pamaatan ni tupenan na solanasan ni. Mite matotoilan kapatonganam. Di pada sulemaran pala katoinan kila koto banangki. Sisola kaparanuan maranuan mati kalene. Kamu tontong darah naikkan ni. Meloda dingki saya ko mateki. Bahkan la tontong kaning pakaborok. Terus ite palmite na layo mo lang te patani yate. Melayo umpeagi dia nakarsan na buang kipong Yesu matenduang. Larampon tamoy mento tumapatongan. Napatamay ng matungtongan. Inamalagi. Siapa pakatahan na gana uji may kalini po. Lamban ka ni kamatanan na. Lamban kan kasabarasan labira kalakote may mento anak siyampo. Nasabara tontong sorong katuan na lang ng mati kalini. Matay sa nga na buang laki na masorongan. Buang kipuparan no. Dahil nabela lang tampekan. Kaya may anak kampo po matua. Pantan-pantan la sulay la kotoinan pinipanan ni na may karang ito yung karangan. La tontong lamian sa solanasan ni. Tontong la ipasikamalik ni sa solonisa. La dirakala tontong la ipakilala ni si pasambayangan ni sa. La sulikan po ang antamelomokan. Dirang pumarampa la koto barang si tontong lampunin pakalali. Sa ngami. La dirakala diyan ibu kay tira karampon ni lakukan ni tinisa misa bela mata ikan misa telon tandai tiran anirang pulukan tandai kan ni susi te sinuki te tongoton ti temote ada di bukan solanasan tontong masatuan mati kalemi terima kan puang masambayang kan mangandokan mati kalemi mak te lampung Yesus Kristus puang pelabak kasalanki amin. Maganda film mo. Sangat tanghali. Nah, ibu mira to masing lingkuat, tewar to. Masing ko na kita masing. Tewar na lingkuat. Ay. Tadi ko na. Dada dulu, dada. Dada. Ini dada kamera dulu, dada. Serang ya. Siapa cara pinutul pale? Sau. Denduk ke bajingan pale lu. Ya lah beri males saat kepuan. Masus sale. Kapuan sa kinanu tomat. Nek kili tu baru iya anu melimbangun.